दिनैबो गिरिश दासनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखै। सनिबारनिफ्रायनो गोमानानै थानाय लाइमोननि सि सेन्देलखौ बेखि दैमानि सेराव मोनदोंमोन। बाक्सानि बरपेटानि गिरिश दास मुंनि सासे लाइमोना बेखि दैमायाव गोमानायनि सन्देहजों बरपेटा पुलिस आरो SDRFनि नायबिजिरनाय। दैमा सेराव बे लाइमोननि सि आरो सेन्देल मोननायनि उनावबो हाहाकार सोमजिदोंमोन नखरनि गेजेराव। थांनाय सनिबारनिफ्रायनो गोमानानै थानाय लाबदांगुरि आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय बरपेटा हाथिदल ब्लकनि 27 बोसोर बैसोनि गिरिश दास। नखरनि सुबुङा फारफ्रोमथिंबो खुरखाव खुरसि नागिरब्लाबो लाइमोननि जेबो उदिस मोनैयाव जायगानिनो लाबदांगुरि आउटपस्टआव जनायहैदोंमोन। नाथाय थांनाय फुंबिलियाव हरखाबै खाथिनिनो बेखि दैमानि सेराव मोननाय सि आरो सेन्देलखौ बे गोमानाय लाइमोन गिरिश दासनिनो होननानै नखरनि सुबुंफ्रा सिनायनो मोननायनि उनाव हाहाकार थासारि सोमजियो। बेनि उनावनो थासारिखौ मोजाङै बुजिनानै लानो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैदोंमोन बरपेटा रड पुलिसआ। नैथि सानखालिबो पुलिस आरो SDRFआ बेखि दैमायाव गिरिश दासखौ नागिरबाय थादोंमोनब्लाबो बेनि जेबो उदिस मोननो हायाखै। যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আমাৰ বাৰাপেটা হাতীদল ব্লকৰ শ্ৰী গিৰিশ দাস ৰাতি মোটামুটি 10টামান বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। বৰ্তমান বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াৰ লগত SDRF আহি তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে। বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। মোটামুটি ৰাতি 9টামান বজাৰ পৰা গিৰিশ দাস বাৰাপেটাৰ ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হয়। স্থানীয় লাবদাংগুৰি আৰক্ষী চকীত খবৰ দিছিল যদিও কোনো নাহিল। তাৰপিছত বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আজি SDRF বাহিনীয়ে সন্ধান চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই। গিৰিশ দাস এনে গাঁৱতে হাজিৰা কৰা আছিল। তেওঁৰ কাপোৰ আৰু পৰিধান কৰা চেণ্ডেলযোৰ মানে নৈৰ কাষতে আছিল। সন্দেহ মানে গোটেই মানুহখিনিতো তাত পৰা বুলিয়ে সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে SDRF বাহিনীয়ে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। এতিয়া তেওঁৰ এজন বাহিক আছে। গিৰিশ দাস এনেতো হাজিৰা কৰিছিল গাঁৱে গাঁৱে,